I posmeli dovesti FPC, a danas, kao što i vidite, igramo DPO. Sam da izglasim. No, bježi. Mene nećete. Možda i hoćete. Molim speed. Možda ga ubijem. Ajde više. Jebim život. Mal me neće. Ostavi mi. Gdje si? Mal me rekao. Šta? Sad ću uzeti Lingarda. Ide Mijana. No, kako se zove? Boostera. Prvo ide booster, pa onda... Ne znam, nisam se, ne znam kako ide. Evo, botet. It's botet. Ajde sklan se. Ajde da tebe ubijem, sine. Op, ne mogu. Jebem ti laptop. Daj, reload. Gledaj se. Ajde. Smije li sad iko? Smiju svi. Sad ja sam sam. Niko ne smije doći, vidi ovo, niko ne smije doći. Koja je lik budala? Nije lik budala, lik je kralj, lik mene ubi. Vidi ovog, zastikao se ovdje kada te niko neće vidjeti. Health regen. Reload. Ne znam zašto, ali Twin mi je najdraži od ovih 4. Twin mi je zakon jer ima dvije cijeli. Op, evo ova dva mogu imati. Možda. Nisam. Pa ja ovo nisam imala ovdje. Sad ću imati. Ajmo, sklanjaj se ovo moje. Sklanjaj se, jebem. Evo vam ovdje ću ostaviti što god treba. Puf, frajer. Vidi. Oh my god. Pa ja ne mogu nikog da take. Al se borim. Ajmo igrat drugu neku, evo, Agarija ćemo sad igrat. Ali ja sam samo pokušavao da se izborim. Nema nikom od mojih da pomogne nešto. Ja gledam, nema niko. Niko neće doći, svi se boje. Ja vam se uvijek boje. Skin ćemo. Jebem ti život ovdje nikad ništa uradit pametno, nikog pobijedit. Neki Bella nas pojeo, Bella. Carlos Vela. Ajmo na party.
Ja, pa dalje pojedi, ja još uvijek Teams. Party, idemo na please guess. Oh my god. A da, Jurko! Neću se nijeti. I od toga to što se tiče ovog videa, ja se nadam ako vam se svidio, ako jeste ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!